Lenge Khamsang, taring ki nyen se ga phe pating lenge sang malol ka su shi ye nge ki YouTube to le nyen tung se go chung ne thada bad lo nyi de chagal has te gi nang lo lenge chol nge ki inchi jang ta pe mang bo de ji she re yin ya ta taring nge gi lenge chol inchi jang de sam bol nyop nang ma ke ya tap the new shida la ko cham go me ba le lao jing ye she in de ro de khare cha de yor shu pa ina learn English through watching movies ro temo ta ge inchi jang ai de cha de yo de temo se de sam bo inchi temo inchi ke Junior betemu tiga siyor terwa ani taring ginen tun romchi ro di khandi issue paina thangbo temu tagi inje jangwara jine keben khari yore ni badela temu temu khande ro ischini ta go yore sumba dela an ngi lenge cholla jik web series tang movies chu modu chige indra thande ro ischade an keselenge soge dige jik hende yo paina nyen thum muthine siruna tingyon le keselenge chong an channel to thama thangbo pejo ro chaiduna Khamsang nimingla ki jong si yo ngaju tundra dakpa phege thoni inje jang ki nyen dunga tangi yore sa pempa de nima yungne shimba changma chuju shiri chege thola chirong rang channel to nyen dung legi yore lenge so phege shinge yo patang phege thoni inje jang de yo paina inje ngaju channel to subscribe naruna laso takochugi laso lenge thangbo nyel lenge sola inchi temu tawarajina keben kariyore tekorle jik shugi indara tangshe lelashe karre shubaina nyopnang kyuni mewa nyopto chayong maro namgyo nganzo tebrang kini chi yigi janggo yo baina chi nyopnang jike idwara chedan temu ta nganzo ki she nye yinba ine yare temu ta yinba ine yare chi nyopnang shiram indwara chedan di kariyore na it's fun it's not boring nibadela nganzo kariyore shubaina cultural context injirangi ke temuro jita injirangi jamye jo baina khunju ki ge ja shedang namgyu mi chinang la khandire sha le jo ranga jo ki phege ke ja khandi shigi yo bato inji mi su ke ja shedang yo ra dau chegmen do ara che dige sangma pha chu khandi im bala ji ha khwa le ampe ro ko chigire ro tine gari yor shi baina nganjo ki pronunciation yar ge dugure accent yar ge dugure intonation yar ge dugure gari la stress te go du te go mindu dige sangma inji chik dige khandi chin lab ge du dige sangma nganjo gari phani inji ke jamye chigi ke ja nyam barang cheorejina yar ge manga du ro su ke khaju jang bare ji ne ya di takdash dige mewa khadi ha go urina shimba shingi chi dramne ha ko rejina penche yo ro tine ro cha de re dige jamadel gari yor shi baina nganjo la phrasal verb pemang mushing ro phrasal verbs dige nganjo kharichin pheju chimbo lenna namgyu nganjo ge chik khari lawarjine ya chik get on get off put off ro dige changma kharicha de lenna phrasal verb cha de ro inji namgyu ke yadu chambola chajik ngoma de dusyuk sha chik buch maro ara changma phrasal verb kyuni jangyo chang phrasal verb kham mangman je sembrejina inji ge yapdu deo yang chegre yapyo de takta degyo roje che ro nganjo channel thole ngi ge phrasal verb kinyen dum pe mangbuji soyore dige singa chungmen ngi I card la link shagi heng zo dige sero nang lan shyen de ro diche ta tene nganjo ke cheshu dige changma de yin ba che ta tene nganjo tande 직 인지 때문에 인지 장머지나 개 치슈지 가려 요르슈 바이나 만주기 년절 yarke drawing ba thank you ro nyenzel khachu yarke manga dorajina manjuki shedu sambola depawe pencha yo ro manjuki laj yo ro if you want to be a good speaker you need to first be a good listener ke je shenge ya po tamshi chenge ya po ju thuyo paina ani nye ya bu shengo yo re laj yo ro thende ro ji chade yo re lasolinge ta thine ngel henge chola temu ta tu khande da go yo re laj yo ro dekor le shegi inda 당시 간주기 인지 이게 유배간에 따오래 매배간에 따오래래 인지 이게 간주기 계적하는 시기시기 원래 이게 셔야지도 알아 딜 subtitles 레도 알아 subtitle 유당매 카시스기 당보 subtitle 유배간에다 되니 매배간에다 엔데도 직 람냐 요르도라 이네야 내 가리섬 것 슈페이나 딜링이 수수기 되바가리 디랑도 시치네 카시스 nga 짐베네 티모 카시스 식 subtitle 매바르지네 고추도 데펜던시나 자가랑기 인지게 잡nye 로지 때문에 바이나 shira 고금인도 들어 이네야 인지 배트코르추 666 도지기 인지게 잡아지는 양아 subtitle go 들어 심바야 제마심 요도 시도라 제가 네 행이 수수기 되버려는 슈에인더라 인지 민지 subtitle 유에베간이다 테니 메베간다 지나 때목이 잉들라 두도 제가 먼저기 인지 때목 갖다 버리지네 overall context 고추어지나 가리시에 숨내도 고추어지는 딕데어스 무드로 인지 민지 칙칙칙칙 셴고 요나 레저로 근데 로이차데요레 니바텔라 아니 때목 따두
capsule yang khari rolena susu ki temu khande rojil ka yu genre de chen khande ro ka yu penetration dingsha la ga do chop la ga do ro action thriller comedy horror shinang so do khari la ga do de pawe ani temu ta khechim bore sam ga do ro penetration nga do jing bai na donde temu ga uche me ani ngi ge thanga inji janga ina ne donde temu ji ta ore ji na ro ani phai temu de la susu ki tangi yang thu ma ro cheza boring ma che de khari susu ki ga cho thung go yo re la chu ro tende ro ji inji min ji ta thu chi na yak bo yo re sam gi do Tening anjuki chik khandi or shupa ina susuki thaptim ba actor khagi laga do actor actress ra di ki chik rang la follow chigi yo pa ina penetration na anjuki ta nga rojim ba ina Jennifer Aniston le rang anjuki friends le series jure dini me ki temu romang chho chi gau do ju de ro cheta me ki temu de ta te chidu sambula mora rang ki ke shedan chik ngeu do ji cha do do cheta tende actor chik rang ki ke follow chede origine ya bo yore do ji sam go do dige nganju temu condition itago yore la churwa tichadiye la salinge tangi gelenge chola web series tang movies web series nga movies nga dige lenge chola ching modu chigi indra dige ta thuare jine yaku yor len shwei thangbo manju gi web series le la shwe chi lenge cho khani go chuk dur shu paina mismatched the Netflix tharingi gi shejo mangche ching Netflix le raire chemba OTT platform Disney Hotstar le yore ani Amazon Prime le YouTube do chior terwa mismatched the thamye project ta koli thanda mostly seen ani gaga ki phomo YouTuber kera chewa content creator cheshu thana jire ro the things mo content creation shane shimba yang lega mangbu chi do ara tam di temu de khari orlena series do jire kunju gi season peche ni sum khajo yang tak ta theng min do ra ine yan dige changma inji ge rang nang le yore cheza ta gyaga gi inji ge rang ge jo temu ta na khari phendo chimbo orlena gyaga gi namgyu ge che shedang dang ju yoro di dang ju deu cha de yoro ta inji ge le de sam inji minji inji rang ari yang na British ki English tirang gya origina ani inji dig de yore gyaga dang nganju pheba gi tang de dig de madele tende ke yo ma rang nganju ki chiki kwa ta da te thua dang grammatical mistake shida me origina inji tirang cha de yoro cheta mismatch di inji gyaga gi thap gyo chi ne changma inji ge rang na yor dra di ya bu yore lan shei ni pa de la ngeleng chola ta di peche thanda season sumba de den just story never have I ever leisure right never have I ever di peche Netflix rang la rag ro di nganju gi ari gi chik high school lopta dunye da chik teenagers yor lo choksum ni chugu para di ki ma gi mitse da khunju nanglo le kecha khandi shei do leisure ro tende ro series ji yore di nanglo nganju gi khari pen do worship pen khunju gi gyunde mitse kecha shedu sambola khandi peju chi do slang khandi peju chi do kecha gyobo she oina khandi do leisure ro nam yur gi ga ne inji ro chu le chu ro dige sangma hakwela never have I ever pay we ro ta dine sumba di nyelenge chala phe mang chho chi ta ni yore ya samgu de ro ti mo thwa chim pu ji khari yor shi baina money heist phe season nga yo sam de ro money heist de mo khandi ro ji re shu baina chik ngamra roj ga ta khari chi na jamadel khari chi na le chro tende roj so sim chire timu tende ta de phajo timu de tange tro an rang shime adige gi inji ke rang nang le yodu sam inji ta de ke mangbush na yor tro ine ngjo inji rang gi ke jaga she yor ro inji de so ta ro suzugi an phajo di nye chi de sam bola mani ha istimu pe abu yor len shwendra ta dinang lo ne lenge so gi character ga sho yan che gi tangi gi thap de masu go yo ne de follow chine ha bu yor le chro tende to Paidna chaptem ba mangbo edi sambola ngara him paina Tokyo yang go ye Berlin yang go ye ratha dinde rojlan chaptem ba gi kecha shedan din so susu gi chik otha ko khandi chigena le di inchi ge de darang deu ro cha nyeu ro cha de sambola mani high spare bo re len shwe tening gi shiba tinga so le ta khari ngotu che shiba ina ngarang gi ta thanda pa de mu ta gi changma na ni season gashu goni ta de je ro de khari cha de shiba ina friends peche season Chure jiyo samstara season chik chinang la episode peche nishu zani chak sum chap shi ro thende ro jing ro je samgu du ine changma ringbo yo mar episode chik kama nishu zani thende ro ma shyo mare ro ta di ring do ko mang do ko ro jila swara ine yante mu ta go chuk chaware jina lenge chogi ani chigi jula chik tange tro shine pening jumor din anglo la thokpo ki kecha ro she thokpo thuk ki kecha ro she ani quran ju gyunde mi chenang la khari lega ki tenda la khandi ro sto an su gergi mi chenang la khandi chegi do ani chig jela family simdi sambo khandi to ta di overall namgyu mi chegi ari gi trodan ro chu ro thigela pe pendo chimbo yore ro ani khari din anglo ning anjola ta ngone phrasal verbs ta ki kecha
accent the stress le dige intonation le ge sama friends kune pe apo singere lan shei la so lenge web series thama ding lenge chola Emily in Paris le ding ode chigi indra Netflix thole yore Emily le dip mojior ari mojior mo Paris la lega doje chega do khonjo advertising team do jiore ra khepta tangai gi lega do thende yo do shi an mo ta lungba shimba jigla do di sambola kanye khari thei do kecha khoda khaje thei do mindo le jiora thende do shi di sambola ngjo do chimba ina inji lungba pha do arjina khonjo ke la kanye thei do jiora thende do ari phumodi Paris la do di sambola ta morangi kanye khari do le do jiora ante mo pening jumeyor this season khacho yo ji thing min de raine nge de thama tanyu yo an pe abu ro nge lenge chone ande recommend chigi ye la salenge ta thine nge lenge chola temunga ngodu chigi inderwa top 5 movies recommended to learn English ra de nge ge genre de tempo ngodu chigi inderwa thangbo lenge cho action movie do the superhero movie do yo ra thige go yo paina Star Wars ki movie khari ta wara jine dige ro dige changma pe abu yo re ra ani dinanglo ninga ju ge ta de temu dige nanglo ne actor go chadwa do tene chadu dwara an de temu Star Wars movie changma doji abu yo ro nya changma ta tanyu me ni mang chewa doji OTT platform le yo changma doji neta chawa doji indra diche kisil henge cho ani chik animation go yo paina chik thanda ming mama member chi mi social yo ro yo ra ta di animation de gar inji minje turang gi tayari la ro yo mar da che gi tane yang dig yo su tane yang dig yo dina ne nge henge so la khari ngodu chi gi shu paina moana le de ngodu chi gi indro di Disney Hotstar le re di am pening ju me ra inji ke manju gi ta timu na ki o chi ni ta ne ani tim inji she ro jo ra pen khari tho le na moana gi ni ya bu tho re len she la so lenge ta tine nge henge so la historical drama chik logyu the dewa yo gi temo do chik ngodu chepare jina khari cha de yor paina 7 years in Tibet pionang la lo din le chiara de temo Brad Pitt sam sra thange de temo di ngarang so rang the dewa yo di chambola thamye mang chewa ji dinang lo la pheba do ji yo ngarang so logyu the dewa yo di chambola temo di ngajo pheba sang ma inji mi jitta go ye resam ge du an kisi ta di inji mi jitta go me sam bar ji ne ya inji ke susu rang mi ro ji ge du chambola inji amjo le deo yo re ra chesan de temo di pe abo yo len shwe ngoma di Netflix le ra gre ta thanda di khwal ra yo me ha mastera kazangi nyendu ma swingen la khwa yo na jitta du chambola pe Netflix la da rang mindu ine ya lenge so di chik YouTube to la yo si re ra origine ya pu yo re len shwe tini ta lenge so kisi romance love stories to go yo paina chi go nyo che gi temu to go yo paina kharida show yer shi paina PS I love you and Fault in Our Stars di temu ni de go chu ne chik susu temu romantic temu mang chho jing jo beth seven nazada nyo ro jo so shara shara chi do re chesanga K-pop ling ma ra ke drama gi temu de shira girl min du ka chen na romantic movie ta so da ni nima sum shi jik seven na de ro jo nganjala ka chen chungo mar le ro chesa the K drama the first shash ra ne PS I love you da Fault in Our Stars ni de pening chumo ra ya bu per ani susu go nyo la text tam wo ne re ke je she wo ne re tik din zo phije che wa re jine khu nang lo khari chi do le jo ra tinde ha wel pe wo re len shwe ta thama ding ye lenge sala tharing motu shi jo changman na in chik chik taru chia le di khari cha de shu paina wizard the dewa yo juk doing the dewa yo ro chik Harry Potter pheche temu kunju gi lu du re ji yo samstra changma pe abo re dinang la ke mang cho ji British English ki dang de re accent de re ine yang the overall chik inji temula thwa so do ngara him baina Harry Potter do je chastra an ngi ngarangi chik ima ani gombala da thanda ta khwa him baina ngi Harry Potter inji ta orel ani to story shugyo de ra hinge so him baina ya Harry Potter inji ta thwa na nanglan shei la so linge tharing gi nyen don de ran chami tharing gi nyen don lenge chola pen thok po thok to do chu yo ni rewa chigi ye ma pe nge la subscribe na ngi ne inji subscribe na ne pero na anje ma ngi don shna lenge sama kyar tu je gi rewa chigi ye ti badalenge changma chapu chine shuru na anjing nyam do inji jang ne shuru na